Vaadakem kõigepealt siis täna reformatsiooni teemat ja ma tahaksin anda teile 3 kirja kohta. Kõigepealt esimese Moosese 2 ja 2, verse 7 and 8. peatükk 2, 7 ja 8 salm. Ja ingliskeelses tõlkes siis. Ja issand Jumal vormis või tegi inimese maa põrmust ja ta hingas tema nina sõrmetesse eluhinguse ja inimene sai elavaks hingeks. Ja issand Jumal istutas ühe aia Edenist ida poole ja sinna ta pani inimese, kelle ta oli vorminud. I want you to pay attention to the word formed. Ja siin on see sõna, millele me tähelepanu pöörame, vormima. The next passage of scripture is Isaiah 43, verse 21. Järgmine kirjakoht Jesaja 43, 21. Ja siin siis issand ütleb, et need või selle rahva, need inimesed ma olen vorminud iseenda jaoks või teinud iseenda jaoks või nemad toovad esile minu kiituse. And the third passage of scripture I want to bring to your attention is Galatians 4, verse 19. Ja kolmandaks Galaatlastele 4 ja 19. salm. Mu väiksed lapsed, kelle pärast ma olen jätkuvalt nii-öelda sünnitusvaludes, kuni Kristus on vormitud või saanud kuju teie sees. Now in each passage of scripture, I want you to notice how that the word formed was there. Ja ma tahtsin, et te paneksite tähele, kuidas igas nendest kirjakohtadest sõna vormima või kuju võtma on seal. Because if you're going to establish a Reformation theology, sest kui me tahame rajada reformatsiooni teoloogiat, then you must understand what was formed first. Siis me peame mõistma seda, mis sai kuju kõigepealt alguses, mis vormiti alguses. Because by the nature of the word reform, it implies that there is an existing form, but was lost. Ja sest selle sõna reformatsioon sisu ja tähendus on see, et oli üks algne vorm, mis on läinud kaduma. So from this I want to give you 7 words in which I have mentioned these before, but I really want to get into them this time. Ja ma tahan sellega seoses anda teile 7 sõna, mida ma olen eelnevalt ka maininud, kuid ma tahan nüüd süvitsi minna selle sisse. So from Genesis 2, verse 7 and 8, we see that God formed Adam from the dust of the ground. Nii et esimese Moosese 2. peatükis ja 7.–8. salmis me nägime, et issand vormis või andis kuju inimesele maapõrmust. To form something is to give it shape, design, pattern, and structure. Et midagi vormida, see tähendab, et anda sellele kuju, anda sellele disain, anda sellele struktuur ja mingisugune muster. The key word is structure. Ja see võtmesõna siin on struktuur. The second word that I want to give you is the word inform. Ja teine sõna, mida ma tahan teile andma, on sõna informeerima või siis informatsiooniga täitma. And the idea of inform is to form or shape the mind or character by instruction and training. Ja selle sõna tähendus on luua või vormida meeli või mõtteid läbi andes neile iseloomu ja treenides neid. The third word that I want to give you is the word misinform. Kolmas sõna, mida ma tahan teile anda, on siis valesti või ümber informeerima või valel alusel informeerima. The intent behind misinformation is to give inaccurate information to someone on purpose. Ja selle sõna tähendus on siis anda kellegile tahtlikult ja eesmärgiga valeinformatsiooni. The fourth word that I want to give you is deform. Ja 4. sõna, mida ma tahan anda teile, on deformeerima. To deform is to spoil the natural form of, to mar, a change for the worst, a distortion. Ja selle sõna tähendus on siis algse vormi või kuju rikkumine, tahtlikult hävitamine, tegema seda võimalikult halvaks. Word number 5 is reform.
sõna 5 on reform, ehk siis et taas loomine. our focus word. Meie siis see fookuspunkt. It means to form again or to become formed again, to improve by altering, correcting errors, and removing defects. Ja selle sõna tähendus on siis uuesti vormima algse kuju järgi, parandades vigu ja defekte, mis siis selle deformatsiooni käigus on juhtunud. Word number 6 is transform. Sõna 6 on transformeerima. Transform is to change the nature, function, and condition of. Ja see tähendab siis muuta loomust, funktsiooni ja seisundit. Another word for it would be convert. Ja teine sõna oleks siis konverteerima või siis, et ümber looma, ümber arvestama. Many years ago, people would say someone was converted to Jesus. Inglis keeles kasutatakse seda sõna siis, et keegi pöördus Jeesuse poole, et ta sai ümber pööratud või ümber sündinud. The truth of the matter is they were born again, Kuid tegelikult nad sündisid uuesti. but they hadn't been converted yet. Kuid nad ei ole veel ümber muudetud või nad ei ole veel tegelikult, see sõna tähendus ei ole veel neile Now I will sündinud. explain that. Ja ma seletan seda teile. Word number 7 is conform. Ja sõna 7 on konformeeruma. Conform means to be similar in form or character, to act or be in compliance. Ja see tähendab olla sarnane vormilt ja iseloomult millegagi või kellegagi. So with these 7 words, Nende 7 sõnaga you actually could explain the entire plan of God in the earth. sa võiksid ära kirjeldada kogu Jumala plaani maa peal. So let's begin tonight by looking at this and see why we need to get to Reformation. Nii et vaadakem täna õhtul seda, miks me peame jõudma reformatsioonini. Now with this particular order, I want you to see that right in the center of this grouping is the word deform. Ja selle grupi keskel on sõna siis deformeerima. And the place where we will find historically the cross is right here. Ja selles kohas me ajalooliselt leiame risti. It's the lowest point of human experience. See on inimkogemuse kõige madalam punkt. That's when Jesus came. See on see punkt, kus Jeesus tuli. So we would be talking here about 4,000 years from the original formation of Adam in the earth. Ja me räägime siin 4000 aastat siis alates sellest punktist, kui Aadam oli kuju saanud maa peal. Now what you will see is that there, from form to deform, there is a, what I call, lowering of mankind. Ja alates siis sellest kuju andmisest kuni deformatsioonini on siis selle inimkonna nii-öelda allakäik või madalamaks saamine. But from the point of the cross, what we have no longer is the lowering of mankind, but what we now have is the raising. Ja alates risti hetkest ei ole lõppes ära see allakäik, inimkonna allakäik ja algas inimkonna üles tõstmine. Now, isn't it interesting that if these 2 points are true, why is there so much language about the devastation of mankind continually? Kui nüüd need 2 mõtet või 2 punkti on tõesed, siis miks me näeme nii palju hävingut inimkonnas jätkuvalt? Reformation is not about devastating mankind. Reformatsioonis me ei räägi mitte inimkonna hävitamisest. It is about devastating the systems of men that are contrary to the Word of God. Vaid see on nende inimese loodud süsteemide lammutamine, mis on vastanduvad Jumala sõnale. Because our final word here, conformed, Sest see viimane sõna sarnastuma või samastuma means that we finally come into full compliance with the image of Jesus Christ. see tähendab seda, et me oleme saanud täiesti ühtseks Jeesuse Kristuse kujuga. Because our final thought is, as we discuss this, we will find
that we're being conformed into the image of Jesus Christ in order that he would be the firstborn among many brethren. ja see mõte on siin selles, et me saame Jeesuse Kristuse kujuga üheks või totaalselt tema sarnaseks, et tema võiks olla esmasündinu paljude vendade seas. You do not come in compliance by going to heaven. Ja sa ei lähe taevasse selleks, et saada üheks või saada sarnaseks. No, you come in compliance by coming into complete union with the form of God called Jesus Christ. Vaid sa saad sarnaseks või samastud selle läbi, et sa tuled täielikult ühele meelele selle vormiga, mida Jumal kutsus Jeesuseks Kristuseks. So the word that would anchor this group of words, if we just put a simple term that would anchor this, it would be the death of mankind. Ja see sõna, mis kinnistab selle grupi, oleks siis inimkonna surm. But the word that would anchor this group of words would be resurrection. Ja see sõna, mis ankurdab või rajab selle grupi, on ülestõusmine. So let's put it real simple. Teeme selle lihtsaks. From the moment that you were born again, Sellest momendist saati, kui sa oled uuesti sündinud. he who is the resurrection and the life began to raise you the very moment you were born again. See tema, kes on ülestõusmine ja elu, hakkas sind üles tõstma sellest hetkest peale. So when you look at that, resurrection is not something you're waiting for. Nii et ülestõusmine ei ole midagi, mida sa veel ootad tulevikus, Resurrection is something you're experiencing right now. vaid ülestõusmine on midagi, mida sa juba koged praegu. But there comes a culmination of resurrection Kuid on tulemas üks ülestõusmise kulminatsiooni hetk veel. in which the body is finally transfigured. See hetk, millal ka ihu muudetakse. Amen. So you can see why when Jesus was speaking to the sisters in John chapter 11, Nii et sa näed, et kui Jeesus rääkis Johannese 11. peatükis õdedega and they were speaking of a resurrection that they were aware of someday. ja nad rääkisid ühest ülestõusmisest, mis oli nende teadvuses, et see ühel päeval juhtub, He wanted to relocate them from one day to right now. siis tema tahtis nad tuua sellest tuleviku kaugest päevast hetke, praegusesse hetke, When he said, I am the resurrection kui and ta the ütles, life. et mina olen ülestõusmine ja elu. So resurrection has already begun. Nii et ülestõusmine on juba alanud. And we who were once dead have heard his voice. Meie, kes me olime surnud, oleme kuulnud tema häält And we have come alive. ja me oleme saanud elavaks. Amen. Aamen. This idea of formed. Vormimise või kuju andmise mõte. When you consider the fact that God had a plan that would work perfectly, and it was called the kingdom of God, you now need vessels to operate this kingdom through. Kui sa mõtled sellele, et Jumalal oli plaan, mis toimub täiesti täiuslikult ja selleks plaaniks on Jumala kuningriik, siis nüüd sul on vaja teatud kandjaid või astjaid, mille kaudu, kes selle plaani kannaksid ellu. So Adam was placed on the earth to manifest, represent, and demonstrate the kingdom of God. Nii et Aadam asetati aeda selleks, et ta manifesteeriks, demonstreeriks ja tooks esile Jumala kuningriigi seal. In order to do so, he had to have an earth suit. Selleks, et ta oleks võinud seda ülesannet täita, pidi tal olema siis mitte kosmoseülikond, vaid maaülikond. Because a suit of earth was the only thing suitable for the earth. Sest see põrmust loodud ihu, tema ülikond, oli ainus, mis kõlbas maa jaoks. So the interesting thing is, how would God go about this process? Ja nüüd huvitav on see, kuidas Jumal seda protsessi ellu viib. Creation is an idea. Formation is actually the operation of your hands. Looming on üks idee, kuid millelegi kuju andmine, see tähendab, et sa oled see on käeline tegevus, eks, et sa annad kuju ju kätega, eks. I create with my mind, I form with my hand. Ma loon oma meeltega, oma mõtetega, kuid ma annan kuju oma kätega. So what you would see, Genesis 2 is actually the outworking in earth of Genesis 1. Genesis 2. See Moosese teine peatükk, esimese Moosese teine peatükk. If you look at what was said in Genesis 2, we have this idea of God forming man out of the dust of the ground. Seal on see mõte, et Jumal andis kuju inimesele ja ta vormis ta maapõrmust.
But in Genesis 1, it is God creating. aga esimeses Moosese peatükis, esimese Moosese raamatust me näeme, et Jumal on loomas, ta loob seal. And so what you have is that in the process of creating, you actually complete your idea in the mental process of it. nii et selle loomise protsessis sa viid täide oma idee, mis oli sinu meeles. It is like if I was building this building for the first time. kui mina oleks ehitanud seda hoonet algusest peale. And if I was the architect, I could see this thing totally complete before one brick or block was laid in this building. siis arhitektina ma näeksin seda hoonet täielikult valmis, enne kui esimene telliskivi on paika pandud. That's the reality of creating. see on loomise reaalsus. You see it finish before it's ever started. sa näed lõpptulemust enne, kui tööga on alustatud. Now let me give you the scripture for that. ma annan teile ka kirjakoha selle kohta. The Bible says, known unto God is the end from the beginning. sest Jumalale on teada lõpp enne algust. In the book of the Revelation it says that he's the Alpha and the Omega. ja ilmutuse raamatus ta on nii alfa kui ka omega. He's the first and the last. ta on esmane ja ta on ka viimane. So if you would picture this at the same point that you have as your beginning, that is also your ending. see algpunkt, mis on sinu algus, see on ka sinu lõpp, kui sa seda ette kujutad. That's the reality of God. see on Jumala reaalsus. So what I have here is that in Genesis 1, once again, now let me re-say it. ma ütlen seda veel kord, et esimese Moosese esimeses peatükis You've got the mental process going on. seal on see mõistuse või see meelte protsess, mis toimib. In Genesis 2, you have the hand or the building process going on. ja teises Moosese, teises peatükis on siis see käsi, ehk siis see kuju andmine, vormimine. Now this is what God knew. see on see, mida Jumal teadis. In creating a man, he created that man male and female. kui ta lõi inimese, siis ta lõi ta meheks ja naiseks. And that's what God knew. see on see, mida Jumal teadis. But when you get into Genesis chapter 2, you see that male by himself is all one or alone. aga kui nüüd me lähme teise peatükki, siis sa näed seal, et see inimene, keda ta lõi, oli ainult üks, või ta oli üksi. The word that we call alone. see sõna, mida me nimetame üksi. If I can demonstrate it here for you. God said it is not good for Adam to be alone. Jumal ütles, et Aadamale ei ole hea olla üksi. Is that what your Bible says? kas teie piibel ütleb nii? So you take this word, it's not good for Adam to be alone. Aadamale ei ole hea olla üksi. Have you ever thought about what this word is a combination of? kas sa oled kunagi mõelnud, et millest see sõna koosneb? It's not good for Adam to be all. Aadamale ei ole kasulik olla kõik üks. So the plan was this. nii et plaan oli järgmine. He would take the womb man out of the male man. nii et ta võttis üsaga mehe välja sellest mehepojast mehest. So now we have Adam male and Adam female. nüüd on meil kaks Aadamat. üks on meessoost ja teine naissoost. What's beautiful about this is that when God built Adam female, nüüd huvitav ja ilus on see, et kui Jumal ehitas selle naissoost Aadama, it's a very interesting word that the Hebrew uses. siis heebrea keeles on selleks üks väga huvitav sõna, mida on kasutatud. What it actually says is that God took special care to build the female. ja selle sõna tähendus on see, et Jumal kasutas erilist hoolt, et ehitada seda naissoost Aadamat. Now here's the reason. ja siin on see põhjus, miks ta seda tegi. He knew that Adam male was moved by his eyes. ta teadis, et meessoost Aadamat teda mõjutavad tema silmad. And he had to make her attractive to him. ja ta pidi tegema selle naissoost Aadama kauniks tema silmis. You see, if you read the scripture carefully, you'll find the first thing that Adam did when God presented the female
ja kui sa loed hoolikalt, siis esimene asi, mida sa leiad, mida see meessoost Aadam tegi, kui Jumal esitles talle naissoost Aadamat, was he looked. oli see, et ta vaatas. That's the first thing he did. See oli esimene asi, mis ta tegi. What do you think men have been doing since that time? Ja mis sa arvad, mida mehed on sinu arust teinud sellest ajast peale? When they see a female, they look. Kui nad näevad naissoost Aadamat, siis nad vaatavad. Now, I want you to understand something. Ma tahan, et sa mõistaksid midagi. Looking in itself is not evil. Vaatamine iseenesest ei ole kuri. Ei ole But if halb. you're looking with lust, Aga kui sa vaatad jälle koos ihaga, that's when you cross over into corruption. siis oled sa ületanud selle korruptsiooni läve. Because when God presented her, Kui Jumal esitles teda, what Adam had to do was make a choice. siis Aadam pidi tegema valiku. And his choice was, this is now flesh of my flesh Ja tema valik oli see, et see on nüüd liha minu and lihast bone of my bone. ja luu minu luust. Therefore, he chose what God had presented to him. Ja seega ta valis selle, mille Jumal oli talle esitlenud. What is also interesting to me in this, Mis on minu jaoks siin huvitavat, God did not grab him by the hand and force him to choose her. sest Jumal ei haaranud mitte meessoost Aadama käest ja ei sundinud teda He did valima not naissoost Aadamat. He did not overwhelm him and cause him to choose her. Ja ta ei tulnud ka võimsalt tema üle, et põhjustada seda, et Aadam valiks naise. Adam finally saw someone who was of like nature and ability. Sest Aadam nägi esmakordselt kedagi, kes oli sarmasuguse loomuse ja samasuguse võimekusega kui tema. Every other creation had an equal except Adam. Kogu teisel loodul oli olemas võrdne peale Aadama. And what God said was, this is not good. Ja mis Jumal ütles on, et see ei ole hea. Now, I have heard men make excuses about their wives. Ma olen kuulnud, kuidas mehed või leiavad ettekäändeid. And they said, Lord, the troubles that I have is that woman that you gave me. Ja nad ütlevad, et issand, need mured või hädad, mis mul on kõik selle naise süü, kelle sa mulle andsid. But this is what you must remember, like Adam, you chose her. Aga sa pead meelde tuletama endale, et nagu Aadam, nõndamoodi ka sina valisid tema. And she was intended to be one of like nature and ability to you. Ja oli mõeldud, et tema on see sarnase loomuse ja võimekusega nagu sinagi. That is why she is called helpmeet. Seetõttu on ta sobivaks abiks. Now, if I was speaking this from the Hebrew language, I would say Adam needed special help. Kui ma räägiksin seda nüüd heebreakeelsest variandist, siis ma ütleksin, et Aadamal oli vaja ühte erilist abilist. Therefore, God gave him a special helper. Seetõttu Jumal andis talle ühe erilise abilise. Now, if you're married, I don't know how you view your wife. Kui sa oled abielus, Your wife. kuidas sa vaatad oma abikaasat, oma naist? But if you view her as anything less than a special helper, Aga kui sa vaatad teda millegi vähemana kui erilise abilisena, you need the spirit of reformation working in you. siis sul on vaja reformatsiooni vaimu, et see sinu sees tööd teeks. Because that was the original plan. Sest see oli algne plaan. So, we have this male Adam and this female Adam in the earth. Nii et nüüd on meil maa peal meessoost Aadam ja naissoost Aadam. Now, what you will not see in this, is any confusion in the genders. Ja mida sa siin ei näe, sa ei näe mitte mingisugust segadust nende soorollide osas. There are no mixed up chromosomes yet. Sest mingisuguseid segamini löödud kromosoome veel ei ole. Male Adam does not behave like a female Adam. Ja meessoost Aadam ei käitu nagu naissoost Aadam. He does not walk like her and he does not talk like her. Ta ei kõnni samal viisil ega ta ei räägi samal viisil. And female Adam does not behave like male Adam. Ja naissoost Aadam ei käitu nagu meessoost Aadam. There's a distinctiveness in their function. Sest nende funktsioonides on erisus. See, this must be the point in which you deal with homosexuality. Et see on see koht või see alus, mille alusel siis homoseksuaalsusega tegeleda. Let me say it this way. Lubage ma väljendan ennast niimoodi. There were no homosexuals on earth prior to Genesis 3. Enne 3. Moosese raamatut ei olnud maa peal homoseksuaalsust. None. Ei mingit.
esimese Moosese 3. peatükki. Adam was not confused, male or female, concerning identity. Aadam ei olnud segaduses identiteedi küsimustes mehe ja naise suhtes. Now, some other ideas concerning this word formed, which I gave you the first word. Veel üks mõte seoses selle sõnaga vormima, see esimene sõna, mis meil oli. Is that God actually squeezed the man into shape. Selle mõte on see, et Jumal pigistas inimese vormi või ta õigesse kujusse. And in the process of framing him, he gave him purpose. Ja selle raamimise või vormimise käigus andis ta inimesele eesmärgi. Because in verse 8 of Genesis 2, it states that God placed the Adam into the garden that he had prepared for him. Sest 8. salmis esimese Moosese raamatu 2. peatükis Jumal ütleb, et ja ta asetas Aadama sinna aeda, mille ta oli rajanud. And it was in this garden that he would discover the uniqueness of himself. Ja selles aias või selles kontekstis ta avastas enda unikaalsuse. Because what would happen is everything was arranged in this garden to explain Adam to Adam. Sest selles aias oli kõik kujundatud nii, et selgitada Aadamat Aadamale. Every tree, every plant, whatever it would be arranged in that garden would speak something to Adam about himself. Iga puu, iga põõsas, iga asi, mis oli seal aias, rääkis Aadamale midagi tema enda kohta. Now, in this particular setting, I want you to notice that the education was something external or coming from the outside. Ja selles asjas ma sooviksin, et sa näeksid, et see õpetus või haridus oli midagi, mis tuli väljaspoolt. But there's a shift that takes place in the New Testament. Aga Uues Testamendis on toimumas siin osas üks muutus. And when you begin to look at the word formed in the New Testament, it is totally different. Sest kui me vaatame seda sõna vormima Uues Testamendis, siis siin on erisus, see on teistmoodi. Because it is not speaking of an external form, it's a form from the inside that comes out. Sest nüüd me räägime ühest sisemisest vormimisest, mis on sisemine tegelikkus, mis tuleb välja. In fact, when you study some things in biology, like when a larvae changes, I could say worm changes into a butterfly. Kui sa õpid bioloogias ja sa näed seda, kuidas üks putuka nukk muutub liblikaks. I'm sure you've studied that, but the process is called metamorphosis. Sa oled kindlasti sellest teadlik, selle protsessi nimeks on metamorfoos. And what it takes there is the word morph means to change from the inside out. Ja see sõna morf tähendab siis seesmiselt muutuma, seest poolt väljast poole. But another idea that it encompasses is an adjustment of all the parts that have become deformed. Aga teine mõte või osa sellest on siis kõikide deformeerunud osade ümberhäälestamine või korrastamine. You see, when Paul used this word, my little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you, that was the word to morph. Ja see sõna, mida Paulus kasutas selles salmis, kui ta ütles, et mu väiksed lapsed, kelle pärast ma olen uuesti sünnitus valudes vaevas, kuni Kristus teie sees on saanud kuju, siis seal ta kasutab seda mõistet, see morf. Now, if you know the theme of the book of Galatians, it is this. They had moved away from the message of grace back into the mixture of grace plus the law. Sest kui sa tead Galaatlaste kirja mõtet, siis selle sisu oli see, et nad olid liikunud ära armu sõnumist, armu ja käsuseaduse mingisse segusse. And whenever you have a mixture like that, grace plus law, it becomes very unproductive as far as the kingdom is concerned. Ja kui iganes sul on selline segu, mis segab omavahel armu ja käsuseaduse, siis see on väga mitteproduktiivne, või ta ei tooda seda, mida Jumala kuningriik eeldab, vajab. And so his word to them was, who have bewitched you? Nii et tema sõnum neile oli, et kes on teid ära nõidunud või ära võlunud. Now a person hearing that in the first century would place a picture immediately to those words. Nüüd see isik esimesel sajandil, kes kuulas seda väljendit,
kohe automaatselt sellega kaasnes üks pilt. You see, I live in the southern part of the United States and we have many snakes. Mina elan Ameerika lõunaosariigis ja meil on palju madusid. Any snake that will live in Africa will live where I live in Florida. Iga madu, keda sa võid leida Aafrikast, jääks ellu ka Floridas. And if you've ever seen a snake charm a rodent, Ja maol on nüüd selline omadus, et ta suudab mingi närilise nagu trantsi viia või ära võluda, ära nõiduda. I mean, the rodent is just shaking, Et see näriline totally lihtsalt charmed, väriseb ja ei suuda midagi teha, ei suuda midagi ette võtta. knowing it's about to be eaten by the snake. Teades, et ta kohe saab maole söögiks. But it's paralyzed and cannot move. Vaid kui ta on halvatud seisundis ja ta ei suuda liikuda. That's the picture that Paul gives here. Ja see on see pilt, mille Paulus siin annab edasi lugejatele. What he was asking them is, why have you permitted yourself to be charmed by the snake? Ta küsib, miks te olete lubanud ennast lasta sellel maol siis ära halvata? Või nagu Because all sellisesse the seisundisse viia. All the snake will do is draw you back into the mixture of law plus grace. Sest mida see madu teeb, ta tirib teid tagasi sinna segusse, kus on arm ja käsk. So as a nurturing father, he said, my little children of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Ja oma selle pildina siis ta ütleb oma nagu üks hoolitsev isa, et mu väikesed lapsed, kelle pärast ma olen uuesti lapsevaevas, kuni Kristus teie sees on saanud kuju. See, Paul was clear that if their inward spiritual condition did not change, they would not produce the kingdom of God. He understood that. Sest Paulus sai aru sellest, et kui nende sisemine, seesmine seisund ei muutu, siis nad ei too esile Jumala kuningriiki, nad ei saagi tuua. Now what happened when God breathed into Adam the breath of life? Mis siis juhtus, kui Jumal hingas Aadamasse eluhinguse? The reality in the Hebrew was that God breathed the breath of lives, plural, into Adam. Heebrea keele reaalsus on see, et seal on kirjas, et Jumal hingas eluhingused mitmuses Aadamasse. And this breath literally vitalized every fiber of Adam's form. Ja need hingused sõna otseses mõttes vitaliseerisid või tõid elule kõik kiud Aadama selles vormis või selles ihus. And thus he becomes a living organism. Ja sellest ta saab elusaks organismiks. See, anytime the breath of God comes into a thing, it becomes an organism, not necessarily an organization, though organization is there. Nii et iga kord, kui Jumala hingus tuleb kuhugi, siis sellest saab sõna otseses mõttes organism, mitte organisatsioon. Kuigi see organisatsioon võib olla ka seal. So you can have organization Nii et sul võib olla organisatsioon, and still not be alive. kuid sa võid seetõttu ikkagi olla mitte elav, ehk siis Let surnud. me illustrate this point. Ma seletan seda natuke. Was not Adam's head in place? Was not his arms in place? Kas mitte Aadama pea ei olnud oma koha peal? Kas mitte ta käed ei olnud õige koha peal? Was not his legs in place? Kas tema jalad ei olnud oma koha peal? Were not his feet in place? Kas tema jalalabad ei olnud õige koha peal? Was he not organized? Kas ta ei olnud organiseeritud? But until God breathed into him, Aga enne kui Jumal hingas temasse, he was organized and dead. ta oli organiseeritud, kuid surnud. If the church is to be a living organism, Kui kogudus peaks olema elav organism, the implication is that there will be structure. siis selle üks osa on see, et peavad olema struktuurid. But if the spirit is not in it, Aga kui vaim ei ole struktuurides, it is organized. siis võib olla asi organiseeritud, kuid surnud. Are you with me? Kas te olete ühel meelel? So, I look at this and I look at it from three places. Here's Adam formed out of the dust of the earth, but until God breathes into him, he's dead. Nii et siin on nüüd kolm asja. Siin on Aadam, ta on organiseeritud maa põrmust, kuid enne seda, kui Jumal ei ole temasse hinganud, ta on elutu. Remember the prophecy in the book of Ezekiel?
tuleb teile meelde see Hesekieli profeteering, the valley of the dry bones. nende kuivade luudega täidetud org. Remember when the bones came together? Mäletate, kuidas need luud tulid kokku? That's organization. See on organisatsioon. But until he began to prophesy to the wind, Kuid kui ta ei olnud profeteerinud tuultele, it did not come alive. siis nad ei saanud elavaks. It was just an organization. See oli lihtsalt organisatsioon. Acts chapter 1. Apostlite tegude 1. peatükk. There's a structure in the upper room. Üleval toas, ülemises toas on struktuur. You have the apostles and the women Seal on apostlid ja naised in the upper room. seal ülemises toas. But until Acts chapter 2 occurred, Kuid enne apostlite tegude 2. peatükki you had a structure, sul on struktuur, but they were not alive yet. kui nad ei olnud veel tehtud elavaks. You see, it requires the breath of God to come into a thing for it to be alive. Sest on vaja Jumala hingust, mis tuleks selle asja sisse ja teeks selle elavaks. The only difference then, if it's the breath of God that came into Adam, the only difference in Adam and God was the dimension that they lived in. Nüüd, kui Jumala hingus tuli Aadamasse, siis ainukene vahe Aadama ja Jumala vahel oli see dimensioon, milles nad elavad. Because in the earth, once God breathed his spirit into Adam, Adam became the house of God in the earth. Sest sellest hetkest, kui Jumal hingas oma vaimu, oma hinguse Aadama sisse, siis Aadamast sai Jumala eluase maa peal. Now we know, according to John 4 verse 24, that God is spirit, and that is uncreated. Therefore, this spirit realm that God exists in is what he is. John 4:24. God is spirit. Me teame Johannese 4. peatükist 24. salmist, et Jumal on vaim. And the thought is that with God being spirit, breathing spirit into Adam, now form has spirit in it. Nii et kui Jumal, kes on vaim, hingas oma hinguse ja oma vaimu Aadamasse, siis nüüd see Aadam on täidetud Jumala substantsiga, ehk siis Jumala vaimuga. Here's the difference. God is uncreated. Adam is created. Vahe on selles, et Jumalat ei ole kunagi loodud. Teda ei ole loodud, aga Aadam on loodud. With Adam being designed to live specifically in the earth. Ja selle põhilise disainiga, et ta elaks ja toimiks maa peal. Now think about this form, Adam, the moment that he awakens. Nüüd mõtleme selle kuju saanud Aadama peale sellel hetkel, kui ta saab elavaks või ärkab. What is the first thing that he sees? Mis on esimene asi, mida ta näeb? God, the face of God, Jumala pale. the one who breathed into him the breath of life. See, kes hingas temasse elu hinguse. So what precedent is God establishing for us? Nii et millise pretsedendi see meie jaoks rajab? Is that God has always desired to have face-to-face relationship with mankind. See pretsedent on see, et Jumal on alati soovinud palgest palgesse suhet inimesega. It was never God wanted to have a relationship with you through someone else. Ja mitte iial ei ole see olnud nõnda, et Jumal on soovinud saada suhtesse sinuga läbi kellegi teise. Moses was not the only one that was supposed to see the face of God. Mooses ei olnud mitte ainus, kes Jumala plaani järgi pidi tema palet nägema. Now look at the difference in the Old Testament and the New Testament. Aga vaatame Uue Testamendi ja Vana Testamendi vahet. Moses saw the face of God. Mooses nägi Jumala palet. Jesus was the face of God. Kuid Jeesus on Jumala pale. Now what do you want? Mida sa tahad? Kumba sa tahad? Do you just want to see his face? Kas sa tahad lihtsalt näha tema palet? Or do you want to be his face in the earth? Või sa tahad olla tema pale maa peal? You mean I can be his face in the earth? Sa mõtled, et mina võin olla tema pale maa peal? That's the reason you're called the body of Christ. Sellel põhjusel teid kutsutakse Kristuse ihu. You give God a face in the earth. Sina annad Jumalale näo või palge maa peal. Now, you know, if you hear that out of religious ears, you think that's sacrilege. Kui sa kuulad seda religioosse mõtteviisiga, siis sa mõtled, et see on pühaduse teotus. But if you hear that out of spiritual ears, you will realize that is really what you were called and planted in earth for. Aga kui sa kuulad seda vaimu läbi, siis sa mõistad, et see on see, milleks sind on kutsutud ja seatud siia maa peale. See, the highest thought
And the highest expression of anything is to become the form or the manifestation of that thing. ükskõik, mis asja kõige kõrgem vorm või esile tulemine on selle asja siis lihaks saamine või manifestatsioon, tema kuju võtmine. So this is the way God said it in the beginning. Nõnda ütles Jumala alguses. I want to see myself in the earth. Ma tahan näha ennast maa peal. I cannot see myself through a cow. Ma ei saa näha ennast läbi ühe lehma. I cannot see myself through an elephant. Ma ei saa näha ennast läbi elevandi. But I can only see myself through myself. Ma saan näha ennast läbi iseenda. So let us make man. Nii et tehkem nüüd inimene. Therefore I have made myself. Nii et ma olen teinud iseenda. So now the invisible becomes visible. Nüüd nähtamatu on saanud nähtavaks. The one who is everywhere becomes one who is specifically targeted himself. Nüüd see, kes on igal pool, on spetsiifiliselt määratlenud ennast ühte kohta. You come to the New Testament. Ja nüüd tuleme Uue Testamendi juurde. Because everything had become deformed and marred in the Old Testament. Kui Vanas Testamendis sai kõik deformeeritud ja ära rikutud. God said, I'm still looking for myself. Nüüd Jumal ütleb, ma otsin ikka veel iseennast. So I'll just come to earth as myself. Ja ma ei tule ainult maale ainult iseendana. He came in the person of Jesus Christ. Ta tuli Jeesuse Kristuse isikus. It was God tabernacled in flesh. See on Jumal, kes elas inimlikus telgis inimeste keskel. And so you could look at it this way. Ja me võime seda vaadata nii. Moses saw the face. Mooses nägi palet. Or he saw the presence. Või ta nägi ligiolu täpsemini. That made him alive, more alive than any other man on the face of the earth. Ja see tegi ta elavamaks kui ükskõik milline teine inimene siin maamuna peal. But Jesus was the face. Aga Jeesus oli see pale. And that caused him to raise the bar a notch higher. Ja sellega läbi ta tõstis lati veel kõrgemale. And in raising this bar, ja läbi selle lati tõstmise, this was reformation. See on nüüd reformatsioon. Resetting the standard, if you will. Standardi uueks määramine, kui tahate. Think about what's at the heart of most revivals. Mõtle selle peale, mis on enamalt jaolt ärkamiste keskmes või ärkamiste olemuses. It's the presence of the Lord. See on issanda ligiolu, eks ole. That's why it's called a time of refreshing. Selleks kutsutakse neid värskenduse aegadeks. But the question that we must ask somewhere is, why do we keep dying so that we need reviving? Nüüd see küsimus, mille me ühel hetkel peame enda käest küsima, on see, et miks me pidevalt peame ära surema selleks, et saada jälle uuesti elustatud. Do we keep getting out of his presence? Kas me läheme tema ligiolust välja kuidagi? The intent of the New Testament is that his presence would always remain with us. Sest Uue Testamendi mõte või see idee on see, et tema ligiolu oleks kogu aeg ja jätkuvalt meiega. So I can see, there's a beginning point of anything, but there is a target or a goal to be reached. Nii et igal asjal on oma algpunkt, kuid on olemas üks eesmärk, üks sihtpunkt, kuhu see peab välja jõudma. I will give you a practical illustration of this. Ma annan teile ühe praktilise kirjelduse selle kohta. When God first began to have relationship with Adam in the earth, was it through a book or was it through his presence? Kui Jumal hakkas suhtlema inimesega maa peal, kas ta hakkas seda tegema läbi raamatu või läbi oma ligiolu? I'm assuming that you're saying it was through his presence. Ma oletan, et te ütlete, et see oli tema ligiolu kaudu. Amen? Okay. Well, where did the book come from? Aga kus see raamat siis tuli? Are you ready for this? Kas te olete valmis nüüd selleks? The only time you need a book is because you're still deformed. Sa vajad raamatut siis, kui sa oled veel deformeerunud. I know I'm sounding like a heretic right now. Nüüd ma kõlan nagu valeõpetaja. But you must understand the way things started. Aga sa pead mõistma seda, et kuidas asjad algasid. Then when you look at things becoming deformed, siis kui asjad deformeerusid, you must have a record to remind you of how things started.
nüüd sul on vaja rekordit või sul on vaja meeldetuletust sellest, kuidas asjad olid. But the whole idea is to raise you back to a point to where you have direct contact with your maker. Kuid selle eesmärk on see, et sul on uuesti ja taaskord otsekontakt oma loojaga. Are you with me? Kas sa oled ikka veel minuga paadis? So you can hear his voice by hearing him, or you can hear his voice by reading the book. Nii et sa võid kuulda tema häält kuulates teda või kuulda tema häält läbi raamatu lugemise. You're going to hear his voice through either one. Aga ühe läbi kahest. But which one is better? Aga kumb on parem? Once Adam lost really his position as the representative and the reflection of God in the earth through the choice that he made. Nüüd, kui Aadam oli kaotanud selle oma esindusõiguse ja positsiooni, mis tal oli maa peal, läbi selle valiku, mille ta ise tegi. Now he's in search for God. Nüüd on ta Jumala otsingul. Once he leaves through that east gate and go into this world outside of the garden, he's in search for God. Kui ta läheb välja selle läbi idapoolse värava ja ta nii-öelda aetakse aiast välja, nüüd on ta Jumala otsingul. And the thing that he particularly misses is that relationship that he had often with God, which God arbitrarily would come and speak with Adam. Ja mida ta igatseb, on need osaduse ajad, kus Jumal tuli ja rääkis temaga. Nad kohtusid. Because the Bible tells us that God would speak with Adam, commune with him in the cool. It's such a beautiful word in the Hebrew, because the word there, and I don't know if you can say it in Estonian, but it's ruach. And it's literally, when you hear ruach, it's the breath of God. It was like breath to breath. They would come together every day. Ja igal õhtul, kui päeva kuumus oli üle läinud, siis see heebreakeelne sõna on ruach. See hingusega nad kohtusid ja neil oli osadus omavahel igal päeval. Not only did God anticipate those times, but Adam did as well. Mitte ainult Jumal ei oodanud neid aegu või seda aega, vaid ka Aadam. Now listen to something. Listen. Kuula midagi. It was not Adam going to God. It was always God coming to Adam. Ja see ei olnud mitte kunagi Aadam, kes läks Jumala juurde, vaid see oli alati Jumal, kes tuli Aadama juurde. That's why this rapture theory is foolishness. Ja seetõttu on see ülesvõtmise teooria rumalus. Because it is not about man going somewhere, it is God coming. Sest teema on alati olnud ja jätkuvalt on, et Jumal on tulemas, mitte et inimene on minemas. It is not the disappearing of the church, it is the coming of the Lord. Ja see ei ole mitte koguduse ära kadumine, vaid see on issanda ilmumine. You say, does that really make a difference? Absolutely it does. Kui sa küsid, et kas siin on vahe? Jah, on küll. So, Adam has this relationship, so he leaves through the eastern gate. And the interesting thing is, from that point, in his pursuit of God, he's in search to come back to what he once had. Ja sellest hetkest peale, kui Aadam lahkub läbi idavärava, siis sellest hetkest peale saab tema otsinguks, kuidas saada tagasi sinna, kus ta kord oli. But he's pursuing independent of God. Kuid ta on oma otsingul iseseisvalt, ilma Jumalata. If I said it in just American vernacular, it would be this way. Adam was trying to find God on his own terms. Ja inglise keeles võiks öelda, et Aadam proovis leida Jumalat omaenda tingimustel või omaenda määratud alustel. And anytime you do that, you will simply create religion. Ja iga kord, kui sa püüad seda teha, sa ainult lood ühte asja, sa lood religiooni. And so thus we have the beginnings of Eastern religion. Ja sealt saavad alguse idareligioonid, inimese otsingust tema enda tingimustel. Adam pursuing God. Aadam otsimas Jumalat. Apart from God's way. Nii-öelda samas olles eemal Jumala teest. Adam is deformed. Aadam on deformeerunud. So now Adam's got to have a different source of education. Nii et nüüd on Aadamal vaja ühte uut õpetuse allikat või informatsiooni allikat. It is called the environment that is outside of the Spirit of God.
ja see on nüüd üks keskkond, mis on väljaspool Jumala vaimu. Now he must depend upon intelligence to teach him. Nüüd on tal vaja intelligentsi, mis teda õpetaks. He had to depend upon his cognitive ability now, Tal on vaja nüüd oma kognitiivseid võimekusi arendada. rather than his education being the education of the Spirit. Selle asemel, et saada õpetatud oma seesmiselt oma vaimu läbi. The education of the Spirit will teach you from within, Sest vaimu õpetus õpetab sulle seespidiselt. but the basis of cognitive education is to teach you from without. Aga nii-öelda meelelise või meeltel baseeruva õpetuse alus on, et see tuleb väljaspoolt. Now let's get back to a point here, because it's crucial that you see this. On oluline, et sa nüüd näeksid seda. At first, it was God teaching Adam about himself. Kõigepealt Jumal õpetamas Aadamat tema enda kohta. Who's the best person that could tell me about this pen? Kes on kõige parem isik, kes võiks mulle rääkida selle vildika kohta? He who made it. The manufacturer. Jah, tootja. Kes Who's the best person to tell Adam about Adam? Kes on parim isik, et rääkida Aadamale Aadamast? Adam gets so confused in deformation that he starts to study himself. Nüüd läbi selle deformatsiooni läheb Aadam nii segadusse, et hakkab iseennast õppima. Do you know man is the only one within all of creation that studies himself? Nüüd, kas sa tead, et inimene on ainus olend kogu terves loomingus, kes püüab iseennast õppida? Why does he do it? Miks ta teeb seda? He's deformed and confused. Sest ta on deformeerunud ja segaduses. So we just call it psychology. Ja ta nimetab seda psühholoogiaks. But it's Adam trying to figure himself out apart from God. Kuid see on Aadam, kes proovib iseendast selgusele jõuda ilma Jumalata. So we have moved from the ideal God communicating with Adam Nii et ideaalis oli Jumal suhtlemas Aadamaga. To what is second best. Ja nüüd see, mis on nii-öelda teiseks parem või mis ei ole nii hea. And that is God keeping record of his accounts. On see, et Jumal peab nii-öelda through books that we call the Bible. Ta peab nii-öelda raamatut oma sündmuste kohta läbi, mille me nimetame Piibliks. Now if you search the scripture, come on, you're going to get a revelation of God. Ja kui me uurime seda kirja, siis me saame ilmutuse Jumalast. But I will tell you now, that is second best. Kuid see ei ole nii hea kui see esimene. Now let's even drop it a little bit more. Või isegi langetame seda veelgi natukene. It is men writing books about the book. Nüüd järgmine tase on see, et inimene kirjutab raamatuid raamatu kohta. Now, had you rather have the book or books that men write or the book? Nüüd, kas sul on, kumb on parem, kas need raamatud, mille inimene on kirjutanud raamatu kohta või raamat? Which would you rather have? Kumma sa võtaks? Books that men write about the book or the book? Raamatud, mille inimene on kirjutanud raamatust või siis see raamat. Or is there something even a little bit better? Või on isegi veel midagi paremat? Would you rather have the one who authored the book? See, kui sul võib olla hoopis see autor, kes selle raamatu kirjutas. I know what my choice is. Mina tean, mis on minu valik. I'd rather go directly to the author since he's given us access to him by his spirit. Mina lähen otse autori juurde, kuna tema on andnud meile ligipääsu enda juurde läbi oma vaimu. Because there will be many books Sest on olemas palju raamatuid about the book. selle raamatu kohta Some of them you'd be better off not to read ja paljusid neist on parem, kui sa ei loeks, because they're based on information and not revelation. sest seal on informatsioon, kuid mitte ilmutus. You know what is amazing to me is that Jesus did not study one leadership manual. Huvitaval kombel Jeesus ei õppinud mitte ühte juhtimisteooriat. He read the Psalms, he read the prophets, are you hearing me here? And he knew the history of his nation. Ta luges psalme, luges prohveteid ja ta teadis oma rahva ajalugu. But I am always reminded of the fact that much of what we spend our time reading books to find out about, if we would trust the Spirit really would guide us.
kuid paljuski ma olen veendunud, et kui me selle asemel, et otsides informatsiooni ja lugedes raamatuid usaldaksime vaimu, siis vaim juhendaks meid. Let me give you another point. Jesus never studied church growth manuals. Ma ütlen sulle veel ühte asja. Jeesus kunagi ei uurinud kiriku kasvatamise teooriat. If you have the goods, you will attract people. Kui sul on olemas see asi, siis see tõmbab ligi inimesi. If you don't, you have to depend upon seminars. Kui sul ei ole seda asja, siis sa pead kasutama strateegiaid ja käima seminarides. Are you hearing me here? Now, I'm not denouncing any of those things and saying there's no good in them. I'm just saying there's a better way. Ja kui sa mind kuulad õigesti, siis ma ei ole öelnud, et nendes asjades ei ole mitte midagi head, vaid ma olen öelnud, et on olemas parem viis. And the spirit of reformation is to reset things to the original design. Ja reformatsiooni vaim on taastada ja lülitada asjad sellesse originaalsesse seisu. Everything that God created prior to Adam in Genesis 1 was necessary for Adam. See kõik, mille Jumal lõi enne Aadamat, esimese Moosese esimeses peatükis, oli vajalik Aadamale. Because how do you have dominion if you have nothing to have dominion over? Sest kuidas sul saab olla valitsus, kui sul ei ole midagi, mille üle sul saaks valitsus olla? So each of these things were created for that specific purpose. Nii et iga üks nendest asjadest oli loodud selle spetsiifilise eesmärgiga. This is what you will find about Adam's dominion. Ja seda sa võid avastada Aadama valitsusest. Adam's dominion was in the earthly kingdom and not heaven. Aadama valitsus oli maapealses kuningriigis ja mitte taevases. His form was never created for heaven. Tema vorm ei olnud mõeldud taeva jaoks. It was created for the earth. Tema vorm oli mõeldud ja loodud maa jaoks. This dominion would only work through maintaining a relationship with the Heavenly Father. See valitsus sai toimida üksnes läbi taevase isaga toimiva suhte. Adam was given dominion over the environment and the inhabitants of the environment. Aadamale anti meelevald üle kogu keskkonna ja selle üle kõigi, kes olid selles keskkonnas. Adam never received dominion over another person. Aadam ei saanud meelevalda mitte ühegi teise inimolendi üle. That wasn't necessary at first. Seda ei olnud vaja alguses. Submission, the idea of submission to authority, only was implemented after Genesis 3. Autoriteedile alistumise printsiip toodi sisse või rajati alles pärast esimese Moosese 3. peatükki. So in order for Adam not to drift into that, and that was dominion over another person. Ja selleks, et Aadam mitte ei libiseks sellesse, et tal oleks meelevald teiste isikute üle. He had to understand his identity fully. Ta pidi mõistma oma identiteeti täielikult. And he would never use this identity to control another person. Ja ta iialgi ei kasutaks oma identiteeti, et kontrollida teist isikut. You see, when do man drift into these control mechanisms of one another? Millal inimesed libisevad nendesse kontrollmehhanismidesse, mida nad hakkavad rakendama üksteise üle? Now, in today's times, we call that the Jezebel spirit. Tänasel päeval me nimetame seda Iisabeli vaimuks. But this is what I find about Jezebel. Kuid see on see, mida mina olen leidnud Iisabeli kohta. She always needs Ahab for a husband. Tal on alati vaja Ahabit, kellega olla abielus. You will find the two always together. You will find the two always together. Sa leiad need kaks alati koos. Let me explain myself. Ma selgitan natuke seda. You're looking a little bit puzzled. Sul on natukene pusle nägu peas. Let me explain myself. God gave Adam a specific command. Jumal andis Aadamale ühe erilise käsu. He declared how that all the trees within the garden were good for food, good for experience, but there was one tree that he said was off limits. Ta seletas Aadamale ja ütles, et kõik puud selles aias on head toiduks ja head kogeda, kuid on üks puu, mida ei tohi puutuda, ei tohi süüa sellest. And that was the tree of the knowledge of good and evil. Ja see oli hea ja kurja tundmise puu. Now understand,
this tree is about knowledge. It is not an apple. Ja me peame mõistma, et see ei ole õun. Et see on teadmiste, tegelikult see sõna nagu on teadmised, see on teadmiste puu. When I was a boy, they told me the reason that a man has an Adam's apple because Adam ate the apple. Ja kui ma olin väike, siis mulle õpetati, et mehel on see Aadama õun, sellepärast, et Aadam sõi õuna. So anyway, Nii et there's only one restraint that he's given, on ainult üks piirang, mille ta on andnud. but he's given great liberty. Aga ta on andnud suure vabaduse. Now there's nothing confusing about that instruction, was it? Ja selle juhtnööriga ei ole mitte midagi segadusse ajavat. God said, in the day that you eat, you will surely die. Sest Jumal ütles, et sellel päeval, mil sa sellest sööd, sa kohe päris kindlasti sured. Is there anything confusing about that? Kas siin on midagi segadusse ajavat? Now the way the Hebrew says it is, in dying, you will die. Ja heebrea keel ütleb siin, surres sa sured. Now I want you to note at this point, God is talking to Adam Mel. Kas sa paned tähele, et sellel hetkel Jumal räägib meessoost Aadamale? What Adam Mel had the responsibility to do was convey what God had said once Adam female was taken out of Adam Mel. Ja meessoost Aadama vastutus oli anda edasi naissoost Aadamale see, mille Jumal oli öelnud pärast seda, kui naissoost Aadam oli võetud temast. Now it's clear to me that Adam from the beginning had a communication problem. Nüüd mulle tundub ja on selge, et Aadamal algusest peale oli kommunikatsiooniprobleem. Hello? Ladies, where do you think men get it from? Mis te arvate, naised, kust mehed selle saavad? Adam. Aadamalt. It was right there in the embryo. See oli algusest saadik seal. It was clear he did not communicate fully to his wife what God said. On selge, et ta ei kommunikeerunud selgelt Jumala käsu kohta oma abikaasale, oma naisele. And therefore she became vulnerable to the misinformation of the serpent. Ja seetõttu muutus naissoost Aadam haavatavaks sellele desinformatsioonile, mis tuli maalt. So once she became vulnerable, ja sellest, kui ta oli saanud haavatavaks, and she partook of that information, ja ta võttis osa sellest teadmisest, and informatsioonist, then she shared with her husband, ja siis ta jagas oma abikaasaga, oma mehega, what should have been his response? siis mis oleks pidanud olema tema vastus või siis tema reaktsioon? He should have rehearsed what God had already said. Ta oleks pidanud kordama seda, mida Jumal oli juba öelnud. But we see a second defect in Adam Mel. Kuid nüüd me näeme ühte teist defekti meessoost Aadamas. He kept his mouth shut when he should have been speaking. Ta hoidis oma suu kinni siis, kui ta oleks pidanud rääkima. Does that happen today? Kas seda täna ka juhtub vahest? But you see, what this opened on the female, Adam female, was the spirit of manipulation. What that opened on Adam female, when she took what she had received from the serpent to Adam male, was manipulation, the spirit of manipulation. Ja mida see avas naissoost Aadamas, oli see, et ta avanes manipulatsiooni vaimule. That's why women are more vulnerable to that spirit. Naised haavatavamad vaimule. Men are more vulnerable to keep their mouth shut when they should be speaking. Ja mehed on rohkem haavatavad, et nad hoiavad oma suu kinni siis, kui nad peaksid rääkima. But if a man will not speak when he should speak, the woman will automatically step right into that position and talk. Sest kui mees hoiab oma suu kinni sellel hetkel, kui ta peaks rääkima, siis naine astub automaatselt sellesse paika ja hakkab rääkima. Now, I don't mean to upset you, but that's just simply the way it is. Ma ei taha sind häirida, aga nii see täpselt on. So, how do we deal with this? How do we keep this from becoming a Jezebel and Ahab situation? Because Adam female in Genesis 3 was the first Jezebel. Adam male in Genesis 3 was the first Ahab. Nii et kui me vaatame nüüd esimese Moosese 3. peatükki, siis see naissoost Aadam on esimene Isabel ja meessoost Aadam on esimene Ahab. Part of the purpose behind informing is also to provide instruction, warning, reproof, chastisement, doctrine. Ja osa sellest informeerimisest on anda siis õpetust,
juhatust, doktriini, nii-öelda korrektsiooni või siis korrale kutsumist. You see, when you're talking about dominion, you got to be clear about what to dominate. Kui me räägime valitsemisest, siis me peame olema selged selle osas, et mille üle me siis domineerime või mida me valitseme. And it can only come out of covenant. Ja see saab ainult tulla läbi lepingu. God created Adam in his image and after his likeness. Jumal lõi Aadama oma näo ja oma sarnasuse järgi. So he has sovereign rights over this creation. Ja tal on nüüd täiesti suveräänsed õigused üle selle loomingu üle. Then we see God place the Adam in a garden. Nüüd me näeme Jumalat, kes asetab Aadama aeda. Now he's in the right environment to learn. Nüüd ta on oma õiges õpikeskkonnas. Two basic principles. 2 põhilist printsiipi. If you have the right heredity, Kui sul on õige pärinevus, the right genetics, õige geneetika and then you have the right environment, ja nüüd sul on õige keskkond. and if you will adapt to both perfectly, Ja kui sa nii-öelda kohandud mõlemaga täiuslikult, it is a proven fact it is impossible for you to die. siis on tõestatud fakt, et sul ei ole võimalik surra. Right heredity, Õige pärinevus, right environment. õige keskkond You stay in both perfectly, you will live forever. ja kui sa püsid mõlemas täiuslikult, sa elad igavesti. But if you get outside of either one, if either one becomes distorted, Kuid kui üks neist muundub või kuidagi nendes, then you become vulnerable to death. kui midagi läheb valesti, ükskõik kummas, siis sa oled haavatav surmale. Right heredity was Adam had the seed of God in him. Õige pärinevus, Aadamal oli Jumala seeme tema sees. Right environment was Adam was placed, ordained, set by God into this garden. Ja õige keskkond oli, Aadam oli asetatud Jumala poolt sellesse aeda. Now watch what happens when Adam gets out of fellowship with God. Nüüd vaata, mis juhtub, kui Aadam läheb välja osadusest Jumalaga. He's no longer conscious of who he really is. Ta ei ole enam teadlik sellest, kes ta tegelikult on. In fact, he's lost his identity. Ta on kaotanud oma identiteedi, Because what the serpent really questioned was their identity. sest mille madu kahtluse alla seadis, oli nende identiteet. See, the moment that you try to be like God Sellest hetkest peale, kui sa proovid olla Jumala sarnane, is the moment that you are acknowledging you don't know who you are. sellest hetkest sa tegelikult annad tunnistust sellele, et sa ei tea, kes sa oled. And what that led to is him being cast out of his environment. Ja selle tõttu ta visati välja oma keskkonnast. Can you understand why Adam died? Kas sa mõistad nüüd, miks Aadam suri? Because now there's corruption in his heredity, Nüüd on korruptsioon tema pärinevuses and there's no longer this pure environment that God is invited into daily, that Yeah. Adam fellowships with him. ja ei ole enam seda puhast keskkonda, milles Jumal ja Aadam igapäevaselt kohtusid. So what Adam once had, Nii et see, mis Aadamal ükskord oli olnud, when you think about the basic needs of a person, kui sa mõtled isiku baasvajadustele and you come down just down to the raw material of what's basic. no see kõige põhilisem, see põhiaines, The basic need of food, the basic need of safety. põhiline vajadus toidu järele, vajadus nii-öelda kaitse järele, A sense of belonging to something larger than you are. vajadus kuuluda millegi juurde, mis on suurem kui sina, Acceptance by others and an appreciation for your self-worth. teiste poolt heakskiit ja oma sisemise väärtuse nii-öelda And then finally, tunnetamine. significance, which is connected to purpose. Ja lõpuks see tähtsus või see eesmärgipärane eesmärgi tähistamine. As long as Adam was connected to God, every one of these things were intact. Selle hetkeni, kui Aadam oli ühenduses Jumalaga, olid kõik need asjad terviklikud või terved. But the moment that Adam was disconnected, Kuid sellest hetkest, kui Aadam sai lahti ühendatud, we now have a problem nüüd on meil probleem. because Adam is confused. Nüüd on Aadam segaduses. He does not know who he is any longer.
ta ei tea enam, kes ta on. And there needs to be a resetting of Adam back into the original design. Nüüd on vaja Aadamat uuesti tagasi asetada tema algupärasesse disaini. So when Jesus came to earth, what he did was restore the original information which had been lost for 4,000 years. Nüüd, kui Jeesus tuli maa peale, siis ta tuli taastama seda originaalset informatsiooni, mis oli kaotsi läinud 4000 aastat. The kingdom had been lost through treason and had to be reclaimed through obedience. Sest kuningriik oli kaotatud läbi reetmise ja pidi saama taastatud läbi sõnakuulelikult. Jesus did exactly that. Ja seda täpselt Jeesus tegi. He reclaimed the kingdom for mankind. Ta võitis tagasi kuningriigi inimkonnale. So reformation is simply coming back to the form. Ja nii, et reformatsioon tähendab tulla tagasi algupärase vormi juurde. Now what God is inviting us to do in this day and time. Ja mida Jumal on kutsumas meid tegema sellel päeval ja tunnil. The spirit that is behind every reformation. See vaim, mis on olnud iga reformatsiooni taga, Is simply to take back a piece and add that to what has already been restored. on võtta üks tükk millestki ja lisada sellele, mis on juba taastatud. Can I say it this way? Ma võin seda öelda nii. Adam died in the earth. Aadam suri maa peal. Do you think God has to take him to heaven to make him alive again? Kas sa arvad, et Jumal peab ta viima taevasse, et ta taas elustada? Or can he make him alive right here in the earth? Või võib ta teha teda elavaks täpselt siinsamas maa peal? He did exactly that in the person of Jesus Christ, Täpselt nii toimis ta Jeesuse Kristuse isikus, who was the last Adam. kes oli viimane Aadam. Made Adam alive in the environment that he lost his life. Ta tegi ta elavaks selles samas keskkonnas, milles Aadam oli oma elu kaotanud. Can you see what the devil's been trying to get us to heaven for the last 2,000 years? Kas sa mõistad, miks saatan on püüdnud meid saada taevasse viimased 2000 aastat? Because he doesn't want to see Adam in the form he's in today. I'm talking about you, me. He doesn't want to see Adam come back to full form. Sest ta ei taha näha seda, et Aadam tuleb tagasi oma algupärase vormi, täiusliku vormi juurde. The preaching of the gospel is a message that is designed to bring Adam back to full form. Sest evangeeliumi sõnum on mõeldud selleks, et tuua Aadam tagasi oma algupärasesse vormi. You see, when you're talking mission statement, Jesus said, I am come that you would have life and have that more abundantly. Sest kui Jeesus ütles, et mina olen tulnud selleks, et teil oleks elu ja seda ülikülluslikult. When Adam was deformed, he was not living the abundant life. Kui Aadam oli deformeerunud, siis ta ei elanud täiuslikku elu. But Jesus came as a direct statement from God that says, I'm turning this thing. Kuid Jeesus tuli kui üks nii-öelda otsene kinnitus Jumala poolt, et ma muudan seda asja. If I can say it this way, enough is enough. Kui ma võiksin öelda, siis küllalt on küllalt. That's why when he said, when you go, you preach, saying that the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, throw the devil out. Ja selle tõttu ta ütles, et kui te lähete ja kuulutage, siis öelge, et Jumala kuningriik on lähedal, tehke haiget terveks, ajage kurjad vaimud välja, puhastage pidalitõbiseid ja tõstke üles surnud. In other words, take dominion of everything that has dominated mankind. Teiste sõnadega, võtke meelevald kõige üle, millel on olnud meelevald inimkonna üle. If the devil has dominated anybody, throw him out. Kui vaenlane kurat on domineerinud kellegi üle, siis ajage ta minema. If sickness is dominating people, then heal the sick. Kui haigus on domineerinud inimeste üle, siis ajage nad välja, tehke nad terveks. If death still attempts to be in charge, then raise the dead. Kui surm püüab olla valitseda, siis tõstke üles surnud. You see, the whole issue was, their message was a message of dominion, and it was dominion over the things that had dominated man to that point. Ja nende sõnum oli valitsemise sõnum ja valitseda nende asjade üle, mis olid valitsenud inimest kuni selle ajani. You see, this is really the whole purpose behind any of the operations of the Spirit. It is to give us the ability to walk in dominion right here in the earth. Ja see on kogu vaimu arsenali mõte, ehk siis, et anda meile võimalus käia valitsedes
täpselt selles ajas ja selle maa peal. Let me simplify it. There is nothing for you to have dominion over in heaven. Ma ütlen sulle lihtsalt, taevas ei ole midagi, mille üle sa saaksid valitseda. I think God has that well in control. Ma arvan, et Jumalal on seal kõik kontrolli all. But where you need to have dominion is the earth where you were assigned. Aga sa pead valitsema siin maa peal, kuhu sind on määratud. And so it is time to dispel all the false doctrines that are attempting to get us out of the earth. Nüüd aeg on lammutada maha kõik need valed doktriinid, mille sisuks on meid siit maa pealt kuidagi ära viia. Because that is exactly what they are. Sest täpselt seda need on. False doctrines. Valed doktriinid, Psalm valeõpetused. 115, you were and I was assigned to the earth. You were and I am assigned by God to the earth. Sind ja mind on määratud Jumala poolt maa jaoks. Assigned to the earth, Määratud selle planeedi maa not jaoks, heaven. mitte taeva jaoks. So there's no mansion for you to get up there. Nii et sul ei ole mingit mõisa, mida sa sealt saaksid saada. You're God's mansion right here. Sina oled Jumala mõis siin. Hallelujah. God wants to demonstrate to all of creation that I have a residence right there in earth, and it's called Adam in the image of God. Jumal tahab sinu läbi demonstreerida kõigele, mis seal on, et tal on asupaik siin selle maa peal, Aadam, kes on loodud tema näo järele. God's residence Jumala residents in the earth. maa peal. Well, could God not live in the earth as spirit? Kas Jumal ei võiks maa peal elada nagu vaim? Sure he could, but that's not what he's chosen. Ta võiks, aga ta ei ole seda valinud. What he's chosen is you. Mida ta on valinud, oled sina. Your assignment is Estonia. Ja sinu ülesanne on Eesti. They'll only see God as you present him. Nemad näevad Jumalat ainult nii, nagu sina teda esindad. Now, do you want to present him in a deformed state or a reformed state? Nüüd, kas sa tahad teda esindada deformeerunud seisundis või reformeeritud seisundis? What decision have you made? Mis otsuse sa oled teinud? I don't hear anyone. Ma ei kuule kedagi. Well, that tells me you've chosen life Siis tähendab järelikult, sa oled valinud elu over death. surma asemel. You've chosen to reveal him Sa oled valinud, et ilmutada teda and not to stay hidden. ja mitte olla surnud. You have chosen to declare that you are the materializing of God in the earth. Järelikult sa oled valinud, et sa oled Jumala lihaks saamine maa peal. That's what you've chosen. See on see, mida sa oled valinud. You have chosen to be love Sa oled valinud, et sa oled armastus, because God is love. sest Jumal on armastus. You have chosen to be light Sa oled valinud, et sa oled valgus, because God is light. sest Jumal on valgus. You have chosen to be one Sa oled valinud, et sa oled üks, because God is one. sest Jumal on üks. You've chosen to be a consuming fire when it's necessary Ja sa oled valinud, et sa oled hävitav because tuli, God kui is a vajalik, consuming fire. sest Jumal on hävitav tuli. Hello? Hallo? You said you have chosen to be his reformation. Ise ütlesid, et sa oled valinud reformatsiooni. So all I'm doing is just spelling out to you what you've chosen. Mina ainult räägin, et mida sa siis valisid. So now when these religious voices come to you and say, you can't do that, Nüüd, kui tulevad religioossed hääled, kes ütlevad, et sa ei saa teha seda, just remember they said the same thing to the master. nad ütlesid täpselt seda sama issandale. When they come questioning you, by what authority do you do these things? Kui nad tulevad ja ütlevad, et mis meelevallaga sa teed neid asju, Remember they said the same thing to the master. nad ütlesid seda sama isandale. Just remember. Lihtsalt tuleta meelde. They call you everything but a son of God. Kui nad kutsuvad sind ükskõik milleks, kuid mitte Jumala pojaks, Just remember they said the same thing to the master. siis tuleta meelde, et nad ütlesid täpselt seda sama isandale. Hallelujah. Well, we will develop this further. Me arendame seda teemat edasi. Why don't you stand? Tõuseme püsti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. One of the beautiful truths of life is to know that God has sovereignly set us in this earth. Üks elu ilusamaid tõdesid on see, et Jumal on suveräänselt asetanud meid sellele maale. When you're in religious circles, that is called being ordained. Kui sa oled religioosses keskkonnas või inimeste keskel, siis see tähendab, et saada ordineeritud. But I'm thankful to God that He ordained us for this earth. Kuid ma olen tänulik Jumalale, et ta ordineeris meid selle maa jaoks. That He would choose to trust Himself through us. Sest ta on otsustanud usaldada iseennast meie läbi.
Are you really hearing what I'm saying kas to sa you? kuuled, mis ma ütlen? He would choose to trust himself through us. ta on valinud usaldada iseennast meie kaudu. And our coming forth in his life is simply presenting to the world the opportunity to receive his life. ja nii-öelda meie tulemine tema elus on nii-öelda pakkumine, maailmale pakkumine, selle võimaluse pakkumine, et vastu võtta tema elu. And what I see in this season ja mida ma näen sellel ajal, is the world that we once knew has collapsed. see maailm, mida me kord tundsime, on kokku kukkunud. I mean, literally, otseses mõttes. it has collapsed. see on kokku kukkunud. And if people are trying to recover a collapsed world, I'm afraid they're in trouble. ja kui inimesed püüavad taastuda kokku kukkunud maailmast, ma usun, et nad on, sellega on häda. The raw materials that we must rebuild out of. Need algmaterjalid või põhimaterjalid, millest me peame ehitama. You will find directly connected with the concepts of Reformation. sa leiad, et need on otseses seoses reformatsiooni kontseptiga või mõttega. Because the word itself means structural realignment. sest see sõna tähendab struktuurset ümberjoondumist. So there's some structures that Yeah. must be realigned. nii et on olemas struktuurid, mis tuleb ümber joondada, ümber kujundada. And I find that many times what Jesus would do, what Paul would do, they would go to the existing structure called the synagogue. ja mida tegi Jeesus ja mida ma näen ka Paulust tegevas, nad läksid olemasolevasse struktuuri, milleks oli sünagoog. And they would bring the truth ja nad tõid sinna tõe. and give the people an opportunity to either embrace or reject that truth. ja nad andsid inimestele võimaluse kas see tõde vastu võtta või see eemale tõugata. Now what we generally find is that most of the time they don't receive that truth. ja mida me näeme, on enamikel kordadel nad ei võtnud seda tõde vastu. Because they figure that the old wine is better. sest nad pidasid vana veini paremaks. And why should we have new wine? milleks meile see uus vein? But you know that you cannot put new wine in an old structure. kuid sa tead, et uut veini ei saa panna vanasse struktuuri. The volatility of the wine is too strong for the structure. sest selle veini nii-öelda sisemine ebatasakaal või selline liikumine, ekspansioon on ohtlik sellele struktuurile. Really, I'm just giving you some wisdom here. ma annan sulle lihtsalt siin natukene If tarkust. you try to take what I'm teaching you back to your old structure, kui sa proovid seda õpetust viia tagasi oma vanasse struktuuri, they will probably throw you out siis ilmselt nad viskavad su välja. and say you shouldn't have gotten that heresy from that American. ja ütlevad, et sa ei oleks pidanud seda valeõpetust kuulama sellelt ameeriklaselt. Just always remember this. kuid tuleta meelde seda. New wine requires a new structure. uus vein nõuab uut struktuuri. So let's just wait a minute before the Lord. ootame hetke, issand ees. In every season, the Lord would first of all give new wine. And then structures would be created to be containers of that wine. igal ajastul on issand kõigepealt andnud selle uue veini ja siis on loodud need struktuurid, et seda veini hoida. I believe before us not long, not really very long, is we're going to have to ask God, what are we going to do with this new wine that you have placed in this nation? ma usun, et ei ole jäänud kaua aega selle hetkeni, kui me peame küsima Jumalalt, isand, mida sa tahad, et me teeksime selle uue veiniga, mida sa oled andnud selle rahva keskele. That question we're going to have to entertain. ja selle küsimusega me peame tegelema. So Father, tonight we just simply open our hearts before you completely. isa, täna õhtul me lihtsalt avame oma südamed sinu ees täielikult. We have never gone this way before, sest seda teed me ei ole varem läinud, but we are willing to trust you. kuid me oleme valmis sind usaldama. Lord, your word declares that the creation is standing, waiting for the manifestation of the sons of God. isand, sinu sõna ütleb, et kogu loodu on ootamas Jumala poegade ilmsiks tulemist. They're not waiting on you, Lord, they're waiting on us. ja nad ei oota mitte sinu järele, isand, vaid meie järele. And as you have begun to open our eyes to greater truth, we thank you for that. ja kui sa oled
oled alustanud meie silmade avamist nende suuremate tõdede jaoks, siis me täname sind selle eest. May we not turn this into another religious experience, Ja aita meid, et me ei pööraks seda taas vaid üheks religioosseks kogemuseks, but may we allow that you're showing us, Lord, to continue to build life within us, Lord. kuid aita meid, et me lubaksime nendel asjadel, mida sa oled meile ilmutanud, et need jätkuvalt ehitaksid üles sinu elu meie sees. Father, I pray for every person here tonight, Isa, ma palun iga isiku eest siin, because we're talking about something that is larger than any one of us. sest me räägime asjadest, mis on suuremad kui ükskõik meie hulgast. Lord, it's a purpose that you've always desired to have in the earth. See on see eesmärk, mida sa oled alati igatsenud siia maa peale, Isand. So may we be willing to walk away from our places of independence, Et me oleksime valmis kõndima ära oma iseseisvuse paigast. may we walk away, Lord, from those places that we have treasured for so long, that really speaks to just who we are. But Father, our desire is to walk into that place that speaks to who you are in the earth. Isa, et aita meil kõndida või lahkuda nendest paikadest, mis räägivad, mida me oleme hinnanud, mis räägivad sellest, kes me oleme, ja minna nendesse paikadesse, mis räägivad sellest, kes sina oled siin maa peal. We already acknowledge that you have purchased us by your blood. We are bought with a price, Lord. Isand, me oleme tunnistanud endale, et sa oled meid ostnud ühe hinna eest ja me ei kuulu iseendale. We are not our own. We are not our own. Me ei kuulu iseendale, But we belong to you. vaid me kuulume sulle. So help us in this day. Nii et aita meid sellel päeval. Help us to choose what you've already chosen. Aita meil valida seda, mida sina juba oled valinud. Help us to display your life the way you want it displayed. Aita meil tuua esile sinu elu nii, nagu sina tahad, et see oleks esile toodud. And Lord, we'll give you all the glory because it belongs to you. Ja me anname sulle kogu au, sest kogu au ja kirkus kuulub sulle. We can say all the honor belongs to you. Kogu au ja austus kuulub sulle. It all belongs to you, Lord. Kõik see kuulub sulle, Isand. As we sang tonight, thy kingdom come, thy will be done. Nagu me täna õhtul laulsime, sinu riik, sinu kuningriik tulgu, sinu tahe sündigu. Let it be done on earth even as it is in heaven. Nii nagu taevas, nõnda ka maa peal.